Si fetu oi po mo e pala ni te ai te bolo o kune au fia hosino oi kakatoia oi ofa manako amusia si fetu oi po mo e pala ni te ai te bolo Okune alfia hosino oi kakatoia oi ofamanako Oira oe ai alo ai kakala Ko kore ke uhu wha mua he tā malo whanua mga hi talawha tapu ko tō ape. O ku wha o atu meheni kai o atu mua e tau polokalama whatwhanua wha o ki he weekend. Whatawanga pē ka inga ku ongore te tau polokalama ke teki mo tolu. Wha malo te teki mo tolu ko tō ape ko mo lava mai ki lotoni ke tau kau whataha e tau polokalama. Toki share atu pē tau polokalama ke tau wahe ko tō ape ai. Moki nau tolu te nau toki lava mai o whanongoa e polokalama. Whatwhanua wha o ki he wike wha o koe ni. I he ne pehe ku tatali rei ki mo tolu ko tō ape, whiwhia whoki hauani ki tatali rei, e whakafofonga, tonga tapu fitu, piveni piukala, ku lava ke ma kau whataha te pongpongini, ke whahoko e tau polokalama ki ahoni piveni, malo tau mai ahoni, whiwhia ke koilo i pena e toki ote hopo ane afi, ka ku whiwhia ke tonga tapu fitu, whiwhia ka tongana ki he pongpong whaoko ane. Malo pisole, kole te pike hufanga te whatapu. Koia, we hopo ni nei maari. Ko mawan to ko ni ha me be he fotunga hopo ko ni. We hopo we failo. We failo fo giau he fa i ko pa o mai na ko fo moni to ko fa. Koi. Yo ka wange ko lau solo no. Os make piao position me he time to go na mai te failo te. I have no case to answer. Okay. Ura kipe my positions that I did not bribe. Ka bau mai no he ka mea ko hai what is the element of bribe? Okay. When I did not cause anybody to bribe on my behalf. I go position here. I have no case to answer. I should not waste my time. People have evidence out I make my position very clear from the start. I go na tuai pe hopo go now how unprepared ke hopo. Kia we tuanga pe fa mauia. Ka kia ngai high profile cases pe ni. Ko ke te pi mai pe mo foi tai tafi o hao fai hopo te te wheka wha mau mo te whok o te ki tafi. Tui mai ho mo te wahau mo to ka. O se aura ki ka i wha mea mau to hope a ho tusi. Ko maari koe nā whakaukau o ki ai ha mea ke pina ia whakaukau pina ia ha taha kau lau mau kau pou na ne hanga o peheu ni tarange ke kau mea koe ni na kau he mau pare na ne o koe ne o ngoi nai na pride pina hana whanange MC
pe ko kau tona ko kau sponsor para fanangi ke para tu piveni fili whakau ia o kua pulu pili na wa moia kau na puke ko ia ai ke iro e masi fe ko e ai ke ka pe ra para body o ne si on pe TV si on pe he live live ko ya ko bet na ke ki alu ke tama MC o ki fa ke gai e ko tahi o ngai elemeniti na ai ke mai no ak mo MC kai tama I gai sai na na wa re wa ai ha ke hu ke ka sponsor he Facebook a time live na ke fa no ka sponsor e nga ke pe na ke trangi sponsor na e tu tak ma piveni hu mai sponsor fainga elemeniti pe kai o be na wa ta he ka mau pare na ke tu tak ke ka mau pare ai ko ngai elemeniti ai na fe mau ke na mai mu fa ro ka ke fa nga we ya na be ke o mo ta na ki mai ve le wa ki fa ro po ni ko ha tu nga ve kai ke so e pango pe ko ni hoko ko nga mama pe au tok fa e ke pe au pe na kan na campaign ma hai ko tu ke fa mau te o ki ke ri kakai he ko e me le vani ko fe ilo ga motivi he ka na pu ya po he na pu ya ko no o fe tu to ton ke avo tau ye fa mau to tonu ko fa re hop he na ko ha wa u ye hala ko ya he na ke ilo au ya me ko to ko mai be ai kau wota yo wa he nga tara mai na private na to ko ni ka ke alha ta haya taranga e ke kau fai lo ko ni na private na to ko na si o pe live kai ya ko ngai live ko ya o open be ya Facebook a wa ke fa puri e o hange ha nau ki mea hange ha nau foi mea fieti ka pehena nau mau me mea me Facebook a ai mea ko open ke papiriki any Tom Dick and Harry can access to ai ko nau no fa ya o fa tomo pe ko ha motive what is the motive he ko no mo ni ko fe tu a fa le hope a ve ke mea ko tau fe ya me lo toko o a ve ke mea fe mea ko te kum ke sastis about te ke lua ki whare hopo ake tau whia. You have no place. Ko ia hau tangutu anga ko e whare hopo. Eo eke, ko nau kau whamoni kai te hataha ke. Ko nau mai pe whamoni na nau sio he laivi. Eka te whamau pe na nau i he kātoa i kai ko sio laivi kātoa. Kai ke, ko e mea pango ko more, ka nau sio pe, nai tuange pe e fa mau ke lele pe ke o ame pe ai go de pe o ame pe na ia pe na wai pe ha mea e na was race e o ti mo pe he chemba ke ne assess mai quality e fa moni he go foi affidavit pe fa da fa hu mai e affidavit pe fa go te la wi fo pe ko to ga ve ka to pe ai it's their opinion and their assumption ka ia me e na lava mana tu e solo na was lave ke mea ko ini ko keisi ko ini o bribery i he s off me ko ai ko fufua hopo ni ai ko criminal offense ko whare are ka wha mautangi you must prove beyond reasonable doubt anga i ere meniti ko ini na asen he candidate ai mea na e whai he MC pe mo ka wopo pau ke te establish beyond reasonable doubt ko pasi ko herea MC o ko kai ko assumption dia ko pau ke te ha mo evidence beyond reasonable doubt o ke hanga fa mo ni na akurea ki ai pe na
tohi ki ai pe na mawhi mahino aki. That is completely never to be seen. Koe ua, kua pau ke ia identifiable voter, ke ne tara mai na e neongo na e praipia. Pe na e toi induce ake o pea, he ono atu koe ne pare da pea, mantu ia pive. That is induce. Ko ngai elemeni tia. Masi, ko ngai foi foka ai ko eka tu. Oho, whakaukau e praipui, na e talatu hataha e kau maupare, tama i kai. Ka koe hae uinga mea, koe ku whakakaukau ia mo e tui. Ai aue. Ai kone tu ko ni e piveni koe, ai kone tu ko ni, foi hopo bribery ko ni mo fai ko ni. Koe kamata ia ai hopo bribery fa maulahi ihe hopo hia koe ke te hopo civile wa he tai ni me bribery. Maria pi. When kamata ni he nai fau mai ai hopo ia ko hopo civile, right from the beginning. Toki fai koe hopo tangi, toki tu ni i le vai he kau wha mautangi. Koe ui koe koe magnitude koe tau te a. Kau muhinga le rei pe ia. Ke he hanga he tau te a tu hifo koe kai ngata ai. He kau koe tu hifo ni ka pate ke hao pare mia. Ke hanga pe he tau te a prai pule tu hifo koe. So ke mamafa foi hia koe ia. Ua, he kai te ke toi atake ke toi fili. Pe te ke hugi whare a reha whi waha tau e nima. E koe huinga ne kai ke la vai he pare mia ia o te whahu mai ake fui toko wha, hono mawhai he toko wha. Ke whahu na utoki whare a rea. Ke whahu minista, he ta ofi. So ke he kapau ne kai ke iai fui tau tea koea. Mana kapau ko whangai te whakau kau ia pare mia mo mea. Mana te whahu pe ia. Ai fui ti kau tamu ene ati. Kai ke he solo ka kuhina foke kulau ke whakapouri ko atamai. He taimi ko kahapu ia i loto aki loto kovi. Kai naulana to sio kia. Kana aku sio na ko so ke kau famoni. Ko nau pe na mausio be matol pa ave ke loya ko me ai loya ke tara no ke MC ke tara no ke sponsor ke tara no ke ke ha me pe na fa loya. Ai ko sio ko ai mahalo pe ko ai silin pe na totongi pe loya ke o to me ai pe hopo. Kalera pe pe hopo. Loto ya kapo. Kapu e loto. Mahina po ka uia e piveni ko ke u hopo peheni. Hange ko na tala noa ki ai na o ke popo i ai fahinga hopo peheni. Fekumi ke whakamau totonu. Tau kawe i mo whaikala. Mo TV. Mo TV. Ko taimua na puri ai. So taimua whaka eke ai. Whaka eke au e kau. Rak whamo nipe. Na mu no ke MC. O na pe au e pe na hanga pe wanga he MC o kaka iau. Pe wanga he kau sponsor o lava ki iau pe hanga he kau mau pare. Whaka kau au. Na o sio fai na homo e ka. He ko elemeni ia. Ko MC ko kau Tony ko kau mau pare. Whaka kau na hanga tahaya na udol. Ko uhinga e na mau e fuloto lahi. Lai taimua na whaka e kai o mahino kai ke aha mea pehe. Iau kore le wha mau. O whe mau ke establish e mautini. He kai ke aha no fo anga. Ko mea ko dislike, ko hate, ko loto kovi ko tau whea. I whare hau. Kai ke. Kau hange ko kulau. Na au toki i whakatoanga i be mea ko ia he taimi na kamata e cross-examination. Kau na hanga whakawhi. Na kai ke, initially na kai ke utai ai au e ke utai cross-examine hata. Ai pia ke nā mai ango tāna ki mai nau tunga wewe. Na u whakalongolongo pia au he kunga moro pai. Ko taimi na raki ui ai koe. Hangi koe nei ki matai whie poto e rak whakamoni. Koe. Pehe tōkua koe ne hange hane fui. Hange ha fui mea
Anga hafoi ilo fo ele foi Koi, hu. koi. Hina ko ya ko fu video o ku papiri ki pe he. Tal be no papiri ki rock ha ko okay access be any tom tiking heuli ki ai. Hange ni na hafoi me na na to ilo fo hange na fu I. Hange e na ai pa ko huinga na to tu wa gai o fa fe hui. O crossing semi. Koi. Asi o si ko ik fa tum ko ya te fa tum pe e ga ke fa he lo ya me ko ya. Ko tai me na solo. What ko ni from experience na to ka ku pe me ko ni. Tai me na o mai ko kau voters ko to tap fit. Koi. O mai e na tai fi mari na pe na bribe na to. Na ko ngo ia e au neongo hange ko fa ta noa o fine iki ke ilo pe ngai o kono fami kana o na mai na toria o fa fo mai me he ko miti o ne poate ka kana ko ngo ya pita ke uhanga o tuku noa I me o ha ke ai kana ura o mai au na ufa mo nio o rock scrutinize he na he ko tai na mai ko tangi o au pito ke whakaukau ke lohi aki au. Tala mai be mea moni. Ta tawe po hae ni ke whakaukau ton de uhala. Sa skimi ta tufu. Ai na naura o mai na tole mea moni. O sa pau tok tāre wa tiki te whata tau e moni mea. Kana o vare au pita he tā tiki te goi ni. Kai ke ahanga he moni mea ai. Ai na o si au ia o e whaunga koe na nau ai aki. Hange koe approach koe ai. Koe na ui koe a machine gun approach. Ai koe machine gun ni koe kia hata ke tia. Spray be na tau ha foi mafu. Ka koe whaunga fukia e whakapouri. Ai whaunga au te machine gun ni. Kua fukia nau whaatara noa te fukai solo. Ngau pēr ki puruta. It's nice. Ko ta whaakan ko e piveni he. I he kapau te ta whakahoa ke mea kou ta whaatara noa kai I he polokalama FATUFONUA fo o ke system ko ia. O ko ilo ki he kuanga tui o koe e whakailo kua vai kau polisi o whai whakailo. Pia alu na tolo kumi ngahi whakamooni. Pia nau toki o mai rewa moia o whai ake whakailo o whai rewa alo kewhi hopo. O koe pe moe whaunga ia he kutui o kulawa pe kau loe a ia o whai whakailo. O koe ko whē mea heni na e whai ake whakailo koe ni. Ia koe private prosecutions. Private prosecutions hange ko au. Tā pea tikite. Pea kumpi au e whamon. Ke wanga prove na breach e whai lawa. Mea koe na wongo iau he hopo koe ne more mau taimi hok taimi. He kono inga he nega ke o mai na kai na to fa ho mai kata. Koe foi video pena na to mai o assume koe bribe ia. Koi. Ka wa me ko lau. He ko me ne mari e so. Fe koe ai opening ai opening submission ko ai fa koe ai loya me fa koe. O mai ka o kulisi ai to ko fulu to po. Ai ko MC kawai ba mo kau tona kawai ba mo kau mau pare yau pe pe ta mana wa hana ki me ai na fa kau le pe wa ta kau po o ku ni hanga la wa ki yau fa kau o na wa fo me ai fe pe ko ku la hanga hu I ho na fa ki le pua ya hu mo na te unga o mai no ko o ku hala ata na to tu a gele vai o si ko a ta mai withdraw a kai mau te fe ma do ai foi to ko fulu ko na mau sapina mai ai to tong be na do na contact money ai ka me ga ta kai te fe mau ka na no fe na do me foi hala ata ya a mana ki fuga uya ko hinga na foi ai go ya ka na withdraw ta ko ia mana te ke mai pe ka te ke mo ya ke ho kui be ya Ego mea na awata de a vida o na mea na ia I komitlau ia na hilau go na mau tu wifo me. Na e whawhi mai ke mau kauan ki ai. Pena ko haa ki ai he ko mahu ingan ka au mea go ia.
o ala bleo ki whare atu ka naua. Pe ku withdraw e nau mea ka pau mea pa. Whanau no e wai mea ko wai ngā ue mahu inga ngi he ki whakawewe koe na nau whai. Ta meu kai pe ta sai ta ho. O os lo koe e preseni nau. Ai koe nau ki foi toko wha pe. He foi fōtunga te tau kai te ha foi ka haia te fōtunga ke. O siope o assume o mai koe nau opinion te despite. Ko mena nau ke tuku mai whare opo. Ai tunga wewe koe koe ngai. So I can make one about the we have a government. My position remains the same. I have no case to answer. Kako ni tofu fa hako nya hopo pe. Ke hawa ta haya o failo ta mai. Failo motor. Ia we yo wa. Kono ingani e solo. Kono ingani hinga ko confident. Hei kai ia toi fahinga foi mamai. Te ke lava o potius ha whakamon ko ha mea na exist, kana kai peke exist. All happen in the mind. Ko yanga be na wishful na exist. He wa ke ya po exist ni na ma o finga ke fa mata ka ne ka fa exist ni. Kono o aki I did not bribe, or I did not ask or cause anybody to bribe on my behalf. Tan di dia ka. Foi mo ni he kai te lava ta ya o te dispute. Pe o wale pe ko as mai mo ni fa mo. O wakai pe foki he social media he osiko ni ai hopo ane afi o ku whakarea koe na pehe na e kore e whakafofonga o tonga tapu fitu ke na ula ki whai whakarea na e ua kore whakafonga tonga tapu fitu ke nau se tolo i tua pekai ke tari he loia talatalaki pe te ai lewa e u tohi na i pehe e kore e whakafonga tonga tapu fitu ke strike out ai hopo. Ai ko ki foi whare ai o ngari tonu ange. Ko e ke akuia ko umea ko ni ko ke tala noa ki ai. I makatuunga i he kau whakamo oni na kai ke nau iai ha whahinga polokalama ko anga be e nau opinion ho o wakai ki ai. Ko hai makatuunga na ke kore ai ke strike out. Na ke kore ko ngā ko umea ko ia ko ke sio ki ai o kumore whakamore taimi ke whakamau ke whonua kos e hoko ai mo umea ko ia. Pe ko uhinga pe ko ia na o kukeongo i hange te ke efhia i hopo. Oi fasi se le pe sa solo. E whakauau ke alo kore ka bau ni o koe via. E gai. O kai ke waka o iloi. Kanau. Kanau wha ama ue nei mati te wha mau e kau. Hena e ke mai e te webe pe te mau o submission ya sa poni e ka go ke ta mai ke to ko mai ke u ka ai ke au ya o se na usilindi o se na mo i he kumi ha fa mo ke ne haga establish element I bright me go na uhinga ko tu a tauia ke kapau na withdraw ka fa mo ni ai ka usapina kapau na withdraw io ko whakakoa he ko lolo anga ho po e solo ko lolo anga si alo ya e pau ka ta ke ka mi ko he ko ta au ka to fu ni na mai o fa moni fa ka ta ke ki to ko net ke o fu mama fa ke o fu mama fa e to to mi alo ya ka usi au mai do ka te au ya nei kai pe ke no fo ha mi e motivi ke tau ya fa to to ko foi ko foi kau te ke muy mai no pe ula he na usi ka ko me ke na waga ilo isolo na foka ilo wa a six star o award mai cost ka ya kana ka ko tunga ko ke be solo I'm a law maker now. I'm in the house of law making. Ai tau pe ko fare hopo ko te foka uria he me ale ko fare area ko te fau ye me ale ko te engineer me ale o pe ko fe tau ge o ko tama foka uri mau inga ni tau ge po ko tama engineer go ne ai ke e solo ko me ko ni te tau fe takai pe me ko hinga lili ko pau ke wangau o eke he ko kai mi go ki mua
taimia ai kei. Good. Iro taimi ko taimi ni. Ko taimia ai MP. Ko tangata ma'ulaho. Ko engineer, Aia Good. o te nau whakakau, o nau ngangau, te nau pe, he kona mōni u mea koni koe whau halao ke discriminate ha class, me ha class. O stutoni e koni stutoni kufa. Good. Never, shall never enact halao ke ai ha class, me ha class. Hange ko kulau e solo, ka pau te litigate ha foi hopo. O ka ai ha qualification for lawyer. O malo. Good. Ta litigate he lawyer ai a foi. Pe tala mai le vai a to tongi pe lawyer ai go foi. Kai o e to tongi ai ta lawyer go malo. Discrimination. Ko fonga ko fanga ta mai mo old school ia. Ko proven he ahoni solo outcome base ia. O pola. Ko Steve Jobs, ko Bill Gates. Nega ia na qualification for computer na we. Kana na transform na wa. The outcomes, ai ko kuinga to ke te ngau au ke lao. Ke to o whainga discrimination peheni. Me whaunga ponuan. Heke, mahal na koe uhinga pea ke ufo mai hala ko ia, ke umai no. Kau ko kai koe motivia ku ia, ke ke peti, ke kau mea koe ni, pe ko fie mau se rin, i kai. Ke au mahu inga ia peo he tau i, ke tu fua, ke purei le fonua, ura kia, ua, o kui kai, ko ha, o kai ke aha nofo anga, ai roto ko i mai tau whia. I whare hopo. Good. Kau e mo he wani e so. Piven koe tu foki i he tau pe he koe ola hopo e toki tu uni e whamau i he ahawhiha maasi. Kaka tau tala noa ni ka pau i he tui foki mi he mea koni ko hupakai ki ai i social media o mai na dole fo i hopo koe hopo tangi. Taimi koe na claim na ke maalohi ai na ke atu ho claim pe be na tari pe whamau anga ai fo i amount pe ma pe whangeau pe ni mangeau. Ko fo i hopo foko ni koe ke te o mai ko haloea ki whare hopo. Hange na ku loto pe ta whaakia koe ke continue pe hopo ko ngā karakapau te nau ulungia he kai ki aha fufi fe ia te nau totongi koe whangeau pe ni mangeau tari whamauanga ki atu ka koe. Ia ta whaaki koe ia ko talanoa koe ni ke toki whakaosi mai koe pa oala paurea koe ni o ku kehe foko o mai koe fo i ata ku kehe koe hopo ki o ki mua koe tuungai na ki iai koe hopo ni he dai ni mi o koe whafunga whare area koe pa koe mga i whatongia o ku ke fua momo ua ki ai. Iloi malai hua taimu ko te kei ai. Koe ki tokanga mai koe gaha siridia. Iloi taimu te hau ai. A fuu i ki tā koe pākalai wa. Goia. Mahina da whaaki koe. Ai a koe... Ke market value taimu koe ki kamkamata ki koe ke whewhua tae mo koe. Iloi taimu koe alai o sempioni. They have to pay a big money. Koe ki whakakata pia soi. Goia. Ai a koe tau vihia. Koe te tau vihia. Tau momo koe ia he kei tau lau whai. Tau ngā koe whakakata pia ki. Goia. Ai o lau. Koe whamore more i ping tau tole koe ke nau ilo nau miau nau whai. Goia. Na e toko taha heni na ne whihui mai. Ka pau te ke mālohi. Ka kupuri male ni Koe ia mea koe ka pau. Te umalohi. Goia. Taimika te ke mālohi ai e piveni. Te ke kuna hopo. Te ke o waha whainga mea i he whainga hopo bribery o kune whakaata koe ke te whoki maa whakailo nau tolu ka pau waha ere menite au ke loto ke whakailo nau tolu ai. Pa hange ha whainga eke pa whainga mea pehe.
Pe o fai katoa be tai mo ato te invoice. Kai o te whakapapa ia we ko no inga whe mau ke whai ai ka ia ke na o whakailo. Ha mea o ku pe ki hao ko tu ia ko. O hange be ko hange kapati mo whatonga I whare alea whinga. Mahu inga kau ke mau whatondon ke rao. Koi. Mahu inga ke whatondon ke rao. Na ku sai au ia ka ewa o mai ke lau maari e kowi. So hange ko ngai isiu ko ni whare alea. Raki pe isiu ko tari hiki wāhenga I he whaunga ko tohi awe takai. O stutoni he ko ni stutone ku tahaiwanga ku fitwalu. Hei kai ke pei au te hasirini mei he whare panga, kai oua lewa ko pāloti a whare area ki ai. Awe takai solo ko Australia, ko awe takai ko tua whare ia. Ko awe takai ko ke te hokwat ai rivi ai pare mia malolo. Ko tutuni he lao he kuputolu, kupsi tolu, kupfitu e lao whare area. I he whakotuu mai I he sea I whare area. Te katari e whare area, te malawa ki hokwat, ke toi hokwata mai na to. Ai ko katoa umea ko umau lao ia ka au. Tau kai ko whai au ia ko kau whehi, ko whenga hangepe ko mau mea ko ni he ombudsmeni. Ko ombudsmeni hoke solo, ko lao fotu he sea I whare area tari ombudsmeni. Ko kupongo fulu ko lao ko ombudsmeni. O ihe ombudsmeni ke ne whakanofo e ne kau ngāwe. Sai. Hangarewa ombudsmeni o whakanofo hono mari ko iau CEO. Ko mea kona hui ngai e ku whehu I. Anga whe ko tutuni mantu o mai office. Katoa kau whafofonga. Ka wahenga. Pea o mai mo e lima mano ke mau kumi aki hakau ngāwe. Ke nau ngāwe he office ke tokoni ki he whafofonga. Ke whai hono whatongia I whare area, mo whai hono whatongia ki he wāhenga. Aina nau whiria. Sai. Ka koe ngahi tūtu unienu o mai mei whare area. E tapu ke whakangā wei. Hao mari. Hao toko ua. Hao to whewhine. Hao foha. Hao o whewhine. Hao angkolo. Hao anti. Hao whangakasini. Fescasini. So ko tapu ia. So lo ko taimia na gongo ia he ko office ombudsmeni. O ke lo ko ne ava ke pere tio tua ke ombudsmeni ai pulelele. Sai. O angere vai foi ma fai ke ombudsmeni me fare area. Ta ko ia pe une whakanofo. Ai ni kaunga. Sai. Whakanofo rewa he ombudsmeni. Ai tamago a manaki ke ne hanga o tāsi pinga mai purerei whakanofo pe ia no Mario CEO. Solo, ka pau kai ko corrupt foi action ko ia. Ka une hanga ia teu e kongere ke corruption. Sai. Malolo rewa ruitaya, fotu mai rewa ia hono mari ke oha ke ia. Solo, ko mea koe na uwhia I ka pau hei kai ke address issue koea me he whare whaulao matawai. Tau kai ke tonge to e lea hataha ia ki whaihala ia whainga fōtunga. Wa whainga lau. Aia ki au, whahinga ko toa na e hiki nima I he fo I voti ko ia. Ta tonge sipi ho nau mutua te nau te rea na toka whaihala he whanua. He koe foi votia ko ia I he viu aku. Ko implication po ko loloto e voti ko ia. Ko o hiki nima ke pure I le rei e whanua. Ko hiki nima ke pure kovi e whanua. Aia koe te hiki koe ke tari ai whakotuu mai ke whakotuu ai CEO ko commission ko ombudsmenia. I he foi ata mahino o pure kovi. O tau tu ia ke pure kovi e whanua. He nau te hanga o te o hatu mo lipoti whaksolo e mea ko ia. Ko lipoti ko pehe he kau whamau
komson whakatui. Okay. Ke ngoto koe asika. Ngoto whakamā mo mate tai uhinga. Ka koe tupu anga. Ka koe tupu anga o whakatamaki ka matape mo no whakatau waka. Ka koe kautahana nau whakatau waka koe ofisa ni na sea he poate ko ia. So ke mahu inga ai ngai whelala vei. Koe whehu I lewa o whakapoto ke ose ange fu tu uni na e whai he kakai koe ni pehe tō kua ko nau tolo nau mai pure lerei. O mate ai fu toko fit whaa kai whanua. Koe nau wari mai fu waka popo. Ke hange o fo ke hanga no ai kakai pa nau o whakatau mai nau whiawhia. Ta koe waka popo. Ke hau e solo koe hange nia ha tau sio kehe me pure kovi. Kai toi hoko e asika fo ou. Koe no palo pare mai ni he kapau kai ke tau wako. He tau historia. Me he historia. Kua pau ke tau repeat tau tole historia. Waere e me a kou peheni. Ko ha whanua koe ke nau ilo ho nau historia. O hange hafu a kau koe ke hano aka. Tūnga whaka o whau hei e whanua e so. Ko meo o e taimi taha ko pehepio. Koe tau aruga ki whi. Aia, he koe whi aho ia koe nau. O kehe, hange mandui na ospe pau tala pau ai rewa e kulau. Toton ke mawahe ai hou eiki ke hea. Ka lawa ke toko e whakahuhou eiki he whare. Ka lawa ke ngā wei. A la whaulau e whanuan ko ui koe malu e ka hau mai tau whānau. So hanga behu mea koe solo a koe au e tupe. He koe nā ku kau ko fufua kau ni he komitlawa ni. Na utoi whakapo uriange he kusio. Ki he o mai ai pe. Kwa te ufotu ia au. Mea nia ui hokwa ta mai. Te ufotu ke sea. O te whakakau a hou e ki ha komit ngā ue whare ale. Ka ka pau koe uhinga pe nau ko mai ko ngā koe wahe. Ai peka nau wahe ka nau pena tō mohe nau api. He wake nau lau. Mantoi koe voi kalcha hanga maheni ia. Koe hau e ki alu ki uta. Koe hau e ki une whahanga aue. E o sevi pe nau ipu kofi. Sevi pe nau. Ai ke whi more o nau uto nau to he lau e ripoti ke o ma whakaukau i ka hau e whanua mo lerei e kakai. Whakau pe nau to e nau lerei. Ki hau le vai ia. Whainga tae nau mana tō tangutu ai o mai ai whaka apa. Ka tauhanga noa tau tolu ono whau e waka ke malu e ka hapa. Koe e pipeni mahino ka au e whakatala noa ke whai. Hange whakoi ku ta wha o atu o mai uhinga le rei. Pe o mai rewa mohoanga o whakaukau ki he whai isiu ko ia pe ta tala noa. I he mea koe ni hange koe ni pai te ta whatata ki on patmeni. Mahino ka te au ai mea o ku ke tala noa ki ai whika aku mai hou eiki. Ko ku whihehu ia ku ia ko toka ngā toa ke tai ni mi. Ki he toenga ka whafofonga toko taha fitu e kakai, toko taha ono e kakai, na e whiri he kakai. Ko i ngā whoki he kumahino ka te au i he hiki nima koe ni, ko koe toko taha pēna ke hiki nima he ta whaaki koe. O ku eke atu, na i whē ai toko taha ono ia koe toenga ka whafofonga kakai, pēna koe uhinga o ku nau aluai ki ta whaaki koe, na koe beha nau makatuunga hange ka whainga uhinga. E lawa ke nau o mai waina nau alwai nau dolo pōpō ke whai mea koe. Ka lawa ke ta te sio atu me ta wha ke tuu me ai. O kua whainga uhinga e ata mai ke te koe. Ko whē e ni ihi koe ni. Tata te whetu ke ni ihi koe ni. Na nau ihe tui koe ni e pātoa. O ku mahino koe nau mea ko whai koe tau i e pure kovi. Koe tau i e whai hala mo mea. Pea hiki ni mā na nau i whē nau tau mea. Issue moni nei, it's a valid question. Issue moni. Ka koe mea ben ko lava o makupusi he ksio o e foi mena hoko. O kui kai au pito ke utui koe huinga nau hiki nima koe he, o kai ke nau tui ke purerere. Nau ke tui ke purerere.
ka kia au koe nau hiki ni mahino ke ma'olunga nge whi mamai aki. Kei ma'olunga nge ai whi tauhi wā whi mamai aki. He koe fukau pai pai. Haki koe ke te lava ha pai pai rea ka pai pai. Ke whakatontono ha pai pai. Mea reu na hanga reu na tō ai ke whakapūlou e kakai. Ka koe mea mamahi au roto au kia. He koe mea mōne ni solo e hanga ko e alu ke campaign. Nai kai pe teu kore au ke kakai. E pe teu palo mesi ha mea ki tonga ta fit teu ai e teu ai. Kai pe keu ke tipu. Nai kore pe au ia ka pau mautui ke pure i le whanwan. He nau ilo e ne mawhatu i tuke ngau e koea. Ka pau teu e o ave ahe kakai he foi lau maari e koea. Teu mauiwi ai. Aia ki au e nau ko alu pe au ia ki loto. Mai mahu inga ia ke o hake fofonga e kakai. Kai lava hiri o e pule le rei he whanwan. Koe mea ngana kai ke o lava ko o ngo i o he nau teu lahi au he koe foi asenita aho koea koe asenita ia he report ia e ombudsman. E tiviti koea. Anda ia malo whalea. Teu lahi ia lau e au ia lau koe ombudsman ni lau e nau reporti. Malo lau e nau corporate plan o hao sio ke nau pacek. Ke o hanga whakawhetau laki pe o mai he ngau e whai I value for money. He ko hanga ko interpreti. Ko ai ko paceti te ke hasilinia. Ka ko tautari ko polokalama ngawe. Tu ile va fare area fravo polokalama ngawe pa maore va fekai ka kai motono totong mai silingo. Totong mai 1 miliona ko ni ke ave ka umia ko. Fravo fa na polokalama. Ka kai mau tokanga pe hai ola. Ki au foi tu nga fra mai u ai fare area. Koe. Aia kone tu ule mahatai ni mihe tau whakaukau at whoki he isiu kone ampatme ni ku osi tari whoki pa ku mamaha rewa. Aia rewa ku hoko rewa ia koe kako ngā o ki hange pe ku mea hatai ni mi ku mamaha whoki ai sea ia. Ku mamaha rewa ia mehe lakanga ko ngā atare wa lakanga. Hange o ki ngāri tu fai ngofua he dai nemi pe ku tonu kai kware ke tu fai ngofua ka ko tala no ak piven hange ko issue ko na ke race panga fa wa henga tapu ke fa nga we ha family of o tata wa pe ko hai he tu fa sociale anda panga ko ya mo me ko fa le area ko ampat meni anta mo fa le area pe ku ka ki ha me be he ya tu tun be he angana dolo pe mahino pe tu unga nga we mahina tu unga tau kei pe mo hafu nga fu lakanga maalunga na o siai pe aku kako nga ka na tu hanga una ke hele betu tu ne fare area ki he ngahi me ko fa hoko ai biben ala fai hanu fare re e me ko ni i ka hau ke taha pe ka pa tau fi family tau ka do o me pe ku te tau te ka pe Huia fokia solo o ai hake ke o te nau manuki o kai. I hate it. He koe whonga ia ke mō weu ai double step. Koe. O si au he whamauanga. Koe takia te ki polis maularo. Koe te ha mesia. Sio. Ai koe ke o ngahi office koe mautolu. Ka ia na whai tutunia he office e impeki ke whonua. Ka pau na te whangawe ho tau mari pe ko te ke peheke. Te sio pai scale. Sio. Kola halo mautolu e. Ka ke kola ngai whitu e koe. Ko taimwe te nau whai tutunia e lawe whalu fua whanua. Ai ko sa tau ia kai ke e solo ko mea pea ko maua e iwi ma roto lahi. He sio atu. He kapa he neongo hanga ko lau. Neongo kuna nau hanga hiki ni ma. Pati tatu ko ia tahea nau doe mohelere. Ko ave mal ko mohelere. Kapa ukai moe ko mse nisi solo. Ko hanga moke tau whakasiwesi mai. Himi a moritoni. O mea ko mse nisi wange hata mai mata. Ki te hanga ilo ke mea koe me mea koe. Koe
Ka whai isi wha sistemi e taha ko se atu ki ai ke te wakai ki ai. Ta whatala noa lahi fo ke whatwhanua fo au. E tuunga ko ki ai koe ai kulupu koe pēnolo. Me ako whai mai me whataha toko ni. Ko lakanga koe umpat me nina e waki ihe ta whaaki koe ia. Pea tari rewa o whotu rewa o mai ke whare area o antai. Ko ni tu he tai ni mea ko ni koko. Oku ke te whakaukautu o ua ki he ume au whea mau ke whetuku me ta whaako hau ke whare area pe alu ki whe. O pe ke whe halaki pe whetuku holo. Tatu white wahe koe mawhai. Ke halaki solo he ku kaike. Hango lau ko fonua o wai nau ilo ho nau historia. O wange ha fuaga o wai hanoaka. Te kina. Ai te kina. Peo te wilo mai te fo mai fo. Kau hanga o ate whakaukau ni solo. E maha inga koe ke tau hanga whakaukau i sistemi. Ke ne hanga uri mo e mea koe bias. Koe whiwhiri manako. Kau ate whatata ko ni ki fisi. Koe penolo koe sitiso penolo koe fisi upeheni. Koe ngai tu ngai ex officio. Koe ia peu ne mae position koe. Koe ia tangutu he office koe. Ulu aki koe attention yare. O ex officio ia i foi penolo ko ni. Una ui koe constitutional office commissions. Ua koe pare mia aho koe ia. Koe ia o ex officio ia. Tolu koe leader of opposition. So hanga rewa he foi composition ko ya ensure he kai ke fe mahino aki pe tamate ka mata. The whatever nomination ai whatever nomination ai leader of opposition ko lawyer. Fe mau ke hanga e fo tu mai ha lawyer e committee commission ko. Ya le nomination e pare mia ke fo tu mai e lawyer na wa. Ko kau lawyer ko ni o koe nau affiliate na doka kia platform prikari. Pea ka pau nau affiliate kia platform prikari, kua pau ke nau whakawhisi me platform prikari koea. So koe ngahi solo, koe whainga whakaukau whakasistemia, kene provide mechanism te tau ki turi ke mea gui koe accountability mo transparency. Kene, li mou, koe kahatoa ngai mea koea solo hange kou klau, o taha ngai stepu o si o ki ai. Ke taha rewa o troa ha clear team marketing me tau fo tutu fa sosiale. Ke he me tau tutu fo tutu fa prikare. So se hanga he tu ia, o se hanga tu po ni mai o kei wei ka tau to. Sta mai ia, ka eu to e kawa ho pure o aki, ka eu to e kawa no fire pare mia, ka eu to e kawa fire komunista, ka eu to e fire a taha pare area. O ka koe toko lai taha pare area ki mua he wana ho furu fire. O lai taha sure fuma he wanga ni a fio mai ke kakai. To lai taha whare area na whiri petui. Ki mua wana o furu. Koe pare mia na whiri tui. Kātoa ka muni sa whiri tui. Pea koe ne kau no pere. Koe kau no pere petui. Aina mei pesete fitu noa ia oi whare. Koe whiri tui. So he tauriri koe wana o furu. Sikei woi mai, o mei koe mai tui ia. Trama ia ke kakai, o ato au hok mawhai ko ia. I whare area, e pe papalo te kakai. Pane hake e rewa e kau whawhonga kakai toko tafi. Me toko hiwa ka toko tafi. Ko palapare magone aho ni e ksio solo koe kei tangu te toko hiwa. O kai ke nau mui e whinangalo e te awhio. Ki au, whakapoto tahe fo i mga whagoni mo ksio ke hanga. Fotunga o whare area hei ki fo i wike pe. Ua pe tolu gon go ia. O staim ge nau elevate House of Lord. Pe koe upper house. Kai tuanga whare area ke tau whakapati kai lava o skuta nice he kakai ai ataki tuaba mo tariui. O rewa kau whafofonga o tala noa mahe policy nationwide. Nationwide. Policy tene hanga addressing ngai issue whalofua. He kai. Solo whaofa te kahau. Te tau mate ta dopongpong. Tau whanau te te na wine fu. Maanga tahi o niu. He tau kai toka.
Ka ngahi issue fugeni e piveni fotu umai. Hange peko ngahi issue for political na tala noa. E tokolahi na tala noa e mei mua. O haua e whanonga anga me kautaki na hanga o mai. Bako ka mea COVID no tala noa e ngahi issue ko ni neongo ko na espehe foke ni hia tawe. Tolu noa koe ko huli ta malava ai lili ko na tau fai ko ni wa fionga fulu. Ka tala noa e pe mo tuko e funga de bele ba wa be ko nga ku tari fe whakau ko ya. Ko fi whakau ni ku ri mai mo e funga de bele ke tau upper house pe mo alo whakapati he koe ko hamea ku COVID ke whai hano tala noa i pia. Ke mahino ke kakai piveni ai u te whito i whakau ko ya. Mo e ngahi no nua ko koe te tau sio ki ai pe ku whaka ekonomika pe ku hahanu le rei ki tonga mga i me pe. Ko tu fo ke taimini fo ke solo te ke tapuna wharearea. Me ko wharearea osi. Te ke whapapau mai pe tapuna whi. Kui. Pau kui ai e ku palani ke u whinga ke u kore haki taimpe mo i nea whia. Ko e palapare ma ko siau i he whanuan. O fu maalunga ai self-interest e kautaki. Taka ai pe mea ke malu ia. Mau fo ke tau diriu na whai wana hongo fulu he ko akirisi na e ne visone. O nega ke whakakau ia ke foi FATUFONUA koe wana hongo fulu. Isolate ia. Pena laku me report ia koe ai tui pere hake na laku me ke kapawewe. Kai hau e fukau kai haakau ia koe na nau whakangoto e asi. Na nau whakatau e asi ka. O whai hono FATUFONUA ke toi mo wewa nge fonua. Kai hau e nau lau bea koe asi kai. Ai ngong uhinga i walau mo kai ke uhinga li rei ano kawene fonua. Ka ki au o wai kuisone ako. Ke pure i le rei fonua. Ko ui ke malua i ne afio, malua i no pere, malua i tau whanau. He ka pau hei kai ke whai foi mea solo. O kou whakapapau watu, te tau fau pe ngai fonua whakatu, ngai fonua i lope. Iai tau tangata e aula na tōtari. Kako mea iau, ni ngai e whei lau na e whai e akirispoio. Pau tau moua ta tō ki ai. I peke tau te lau ta tō tā tau moua. O whanau hake i kau paremia na nau. Paremia mai ki mui nau pehe tō hua na kai ke mei paremia akiris. Ka ue kai whamatala e vare. Koe mea na kai ke nau mei paremia. Kate kai ke kahne kai akiris. Koe paremia akirisia he whi lau na ni whai e futai tō noa. Ke whai e lirio wana hofuru. Nā kui he whakatahau na e wangai ai kau paremia ko ni o tangi ai koe he na e whakailo hoke he tahaya a akirisi. He mea ia koe hanga akirisi o disclose ai whamatala ati taka o hangi. Nā o siwana mo na kai na hao akirisi ai. Ka koe ne hao go pehe na whakailo akirisi koe pehe koe tangata koe. Ka kou toki hao no ngau e moia he whatotolo kone langa nualofa o toki ilo o moe kore koe ke humai he no pāti wa agirisi. Koe ki au e solo i longa kakai koe hange nia koe nai toki alaka pe agirisi he wanoa tawha o paremia he nau. Nai hao agirisi a whi lau mai he walfitu. Wai i mua he walfitu hao. Koe makatuunga koe ngahi whaipa e na ne lalanga o hapare mia na ne o whai kakai. Mea pango koe wanoa hongo fuluna e kai ke nau hanga kautonu he kohono mo ni e ni solo. Hei kai lava langa hafonua ka bawa ka visone. Ko akirisi na ne puke mai visone ke alu kai fonua. Kana e kai ke nau hanga whakatare ia. O mai e tau tole fukau kai haa akau na nau whakatau mai asika. Ke nau whate fonua goni. Ai ngon tau iai. Ko whakatara noa koe nau solo he koe whaingataa koe ka au. Ko au nau tala noa whoki whare area he mea kui koe cause and effects phenomena. Koe relationship ia o whema. Koe anga whainga whakau kau. Koe taimu o mai e palparema. Koe ke unofo ai palparema. Ko whakatotolo e au ia koe kukamata me. Ko whe cause. Koe mau koe foi cause koe te whakatotolo au koe hae mena e hoko ai foi. Aia koe whakatotolo in koe huinga e pehe solo.
Ko pau ke ukumi ha kaimi ke sia ke au ke apoi menina. He ki au he ka pau he kai no hanga wa tonu le ke tau kau ka to hano talanga. Ko lau mari e na hanga e tupo uaki. O mai a fare ale aki tau tala noa he fo te pile. Ta noa he ma. Ya tohi he tau peni ke hoko koe la. Ka tuku ai tau nofo e whakapo uri whakaukau i ka hao e whanua ake ai pō vai. Koe ke tōnia ki ka pau ua mai, o sia koe ke whapape ka hoi. Ka o tui au tōni koe toki ai peha te peni pa te hu mai moia. Ka hoi ki kou koe ka peni pa na wona tō nofo ki. O tui ka pai te moi ma tupo uraki. O sia pe tō whora tupo wono. Mo fin mo pe o maha ka kau no bere wako mai ki whare area. Kana uke o mai pe kawa tonga mo hele pelu mo mea. E mea be na tamai ho ki ia ke ai pe mo kakai ke toki ai pe hao pen pa ki toki umu mo kakai. Ko ia. Ko mea. Masi ilai mau komi lawa ne afi. Koi. Me a whakafofa mo. Aia ko kautoke tā. Ko au mo kautoke tā. Tālanga he lao. Mono whakarere. Masi. Ai mahino mahu inga mahu. He moni pe mantela ia so. O ne rea ni koe university o ni koe ni Afrika. Education is your tool to politics. Ai mahu inga ya ko. Mahu inga ya ko ki hao mo ke politika. You can only see I may have contemplate ho atamai. Kai ka pau e puku e. Te ke whakakiki pe koe koe here pelu pe whake ho. Kai pe te aunga palau ia mamea. Koe hene pe hele mau. More ai panga tu hau e ka kai hono. Tonga ka kai koe ake o mai whare. Solo, neongo i mea. O kuki. Ke he foki. O hange una o hanga pe he kou. Kau ke ilo solo ko winga ko whai pe he ai. Whaka o whai a pe au he kakai. He o mai o no o mai futa o wala whaka kau. Ko me ai o mahu inga. Ta nau ai noa ia. Tai whai e nau, tai lau e nau ripoti, tai research ke nau lau. Hange pe kakai ia whanga mon manu he kusi au e whanga e titi. Ha pe mea ko atu. Pe ku tonu pe ku hala ua i te aha me e watu e. Pe ku o ko loto mamahi ai. He ku fuolo a tau hono whai. Nako te ilo te mea ko te loto mamahi a ngai so. Maharu te i ala fokiwi pe kau ho weiki. Ko te wat pe tau kau ako. Ko te mui pe ko yanga mahi nga tau. Ko ko loto e irio pe ako mahi nga tau. Ko ui, ai wake, ai fofonga kakai o malunga nge nau soki. Ya ko pau ke umate a waiso. Laka pau ifon ke umate i hono tau kawe i hakosi o ksasi. He o mai o whai e pe ai fe tau i wā aki he pure kovi. Kai o... O kuhange fo ke wholau waka kulere he whahinga noti. Ke whahinga noti ko ni o ku wholau ai ho wharearea. O ku lere he whahinga noti o ku whanango beha mō whe me aki wharearea ku whapehe he kau me mipa. E ni ihi wharearea. Mau tuku pe koe whakafofonga ke whamalanga ke i who pe ki wharearea. Matanga we. Ka ko unga ko daimea o ku hange ko wakai atu. Ulere ai o mai waka koe ke alo atu ai e foi noti ko whanoa. Ka whakau mai ni ihi me wharearea. To tonu ke tau lere ua noa pe he koe potahi ko niko ka lere itu ako lere whakalotu pe. Ka ku ai to tonu ke amanaki ai wharearea ai ke level ko ni kulere ai o ngau wharearea. To tonu ke no amanaki ke ha ke teki hiki ke ha level taha o ku teki maalunga nge i ai e piveni. Io e solo. Secondo moni o quei o nau tai fa pa na to ke me afia. To afia ke kapau te hanga mui mai to folo e fra me ne afia. Ke nau fai nau ngā oe ke pure i le tu hai kakai. Kore mai ke kau wau tes. Ka kuhinga fo ke whaitara noa. Koe mau fua ka wā will be truly loyal ke ne afia.
Pe mau tauhi o maoni o ne koni sitone. Pe mau fai o mau fatongia ke rereita. I leo kusi o koe ke he nau mohe I whare area tai whai nau fatongia. Na he whoke urea whoke upe. Mo ofa ma lau ho mo ripoti pa toko mai whare area. Ke aonga e wahe woa te he kakai ka mutolu. He pe mai e nau tōkia. Pe koe ilo whewhe koe ke maula e ripoti. Ko ilo me matai ripoti. Koe hau koe e wheharaki o ke o mai he rai ripoti. Koe winga ia koe he koe whakaukau ni. O koe ke nau ware. E pe he ke whotunga ine ripoti kuna ware. He koe ngā o kuna ata mai rei. Ka koe hau ngā as mai ripoti hanga ua ware. Kono tai lau. Kono tai lau e nau tai komiti ai. Ai o ne todongi nau whiwhia na tohu pe atu. Ua i nau lau e nau ripoti. Ko ngā te kei ke manuki e nau ata mai rei. Ko manuki I pe nau commitmenti. E ka pau te nau ita no manuki e nau commitmenti. Ko mea rewa hoko sai ka pau na ke lau. O e foi feu dewa. O ke ata mai rei. Piveni ku fua mawhana e whatala noa, ki ngā isi koe nu koko, ko wilo peo ku ai mo ngā hi whatongia ke whai, pe mo e taimi e ta polokalama. O ku nahe taha nane o mai nantara mai ka whakaukau ko niko sia foki, pe ku mahino pe, koe whakailo koe o whai o koe whakailo pe e he kau vouta, o tonga tapu fitu. Ka koe sia ni ke hoko atu pe koe ola koe hopo tala, i taimi tala ai. Ka te ke lava pe o ngā au e whakataha mo e kakai ko e nine ongo na nau awe koe ki whare hopo pe o ku e whaingataa ke while ke piko ia. Koe ki whai hala kou no whai kau mea koe di o Stanley rei au. Ki koe ia. O kai ke whiri mana koe ku ngā au e au kia e so. Koe kau haters koe kou mea. Ne nau mai whai hala tan whare rei te matua e wari tāpe so. Ki koe ia. Mahari lai. Ka pau te hamea e biben te whi whakamāpopo mai. Pe ke whaosi mea ki kata toki hoko atu I he kau. Kou whie whakamālo lai e ni e kau pou e solo. Wai mena nau hanga ko I au. Koe taimi whaka koe campaigni na nau voluntarily pe. O komite nau taimi, komite nau paanga, komite nau mea ko tau pena nau alama. Koe kau ene mea ko ngoi whawhiwhia kau. E ngoi nau hau ko hau ane o whakafofonga. O ko whenga rewa ke ulava o miti expectation ko ai kakai ko na nau hau. Pea ko wha wai pe ki taimi mau wha taula kai ko wha whenga rewa. Nai ki kau wholau me New Zealand so. O whenga ke uki hanga o reciprocate. Pau ki whawhei na joge mau ki o tina. E mea koe na e ongo koe ka au pa na uopa koe ako I na e whaika. Hei kai te ulawa au o ripei e kua pou I tua. Ko whare area be te ulawa ripei. E koe taim koe nau awe nau tau ke tina. Koe taim koe na ose koe mau tina. Ko hawa koe ke sia o statongi e nau tau. Koe foi whekau ia na e o mai kao. Ke oa te atem ke uripei nau tolu I tua. He te wiku kai haa awa I whare area so. Ta kai ke nau te whanau ngā kōpureo. Ongo au pito ka te au e whahinga loloto. Commitment he ko uongo I au e nau. No whakaukau o kou mo ua ka ki nau tau. Kai hanga he ki whamiri kai ni o ako I au. Ke o alu o ave hoku iwi. Ke he ku ngā au e whailo whare area. Ka hui he mea e soroko. Ka iau ko taime ko lau ai ripoti, ko lau ai lao, ko ave ka toga haku iwi. Ke whakapapaui, o kai ke mau whakwa lao,
ke malu I mautolu ka la vea ka haui Okay. ula he longo a he ko ha mai ka ho fe o te whaka malo ke ka popo ko fa ampe e ko whakaukau o ai me me ta sol ko na wa whatonga o ai tai pe ai whai ka e ka popo o ku ko ui ko nau mau wa fi ko fai pe kore ke kore ke pure anga ko tani mo alpo fo ki fo be process he koe tau alu pe ke tau ke mo ma fo mai au ke o alu o influence a process ko fili mana ko te tau alu lewa fai lewa o wai lewa e tau preference kai tu wangi ke unga we e foi sistemi ke ta kau pe se ves ka ko mo ta pe ko ke tau kai ke po me ka ke ko hinga no ko o vale pe fe tu taki mai ta ko vai inu I a teresi ko na si mavai o ya o ki hi foku ko fe kau ai pe ka unga we ofisi mo hanga ton fai fitu taki o me atara mai ko fatongia po nga we ko ta ka o fitu kuaki mo alu he ko hinga ka o pa fa va henga ke ala ke vave excess kai community he ko process ko e pure anga e te taimia mo alu ko mi leva ka ta si solo me a fa ma fa na moni ono fai nga we ya tang mo to tong to I mo to go mo to lo ave ke foi process tu ai a pure anga ave ke po nga ko ke rifan mai pa anga e va henga ka ko lava ka ko hinga fo ke fa ka solo e fai nga ta ke tau tala noa he mo uile rei pa tau patsete fitu noa miliona ave ki fare maki ka ke tau e trese mau anga vai o mau anga mea tokonia ai whana o a kome mea e ke tau whenke tau e trese mata vai ma ki ko sio ko taim nei fitongi e ko vai ko alo he foi purification mo sio loto e pe ke foi I kapau ne kai ke mo ngahi apia ko ke ko fe ka ore ke nau takai rewa I ka to ngai apia ko lau to I ko me kai to ke kana kai hoko ko aisiu ko se ma winga ko solo ai o yai me ta ko alo ai ke pan ke fala ka ke expression e mo ai no SPPT kai ko me ko ka to fala nga o ma wa henga nei kai ke ai ko pe ko ai pe ke feiva ke ka kai na no popo ya ko la mari mo ka venga na al mo ke kai ma winga ke ha ke fon kai mi fala fo ke pure ile ai o wai fa am e mau e kuri poti ke te pile ki mua e patseti hei ilo na toko ne kulahi si au ke patseti o kutu e ai patseti ki palo parema ai e ospe patseti ke exist pe palo parema ko kuloto ke ai mo o fa fe hoko take patseti ke palo parema ke os fa tape patseti pe osi mo palo parema pa oa ose patseti kai ki tu ma pe palo parema ke inu pe ka kai vai uri ta tau pe nau ke ma ki pe kai ke ka ko whakatoa ko whamalo ke ka popo na wanga popo I hopo neo na turi na doke na o te ria na hoka whenga kana kai bina na wang bina tolo ka hange ko gulawe ko ni kai ka umuri na o mai he whakaukau ka aku ko whafofonga ke uki hanga ki Britain ha wheiva ko mea ko na wa ko iau na kai ke nau whai nau dole nau popo ko no inga ke to tongi whaka personal nau sila mai whakaluku fua pe pa ko whakamalo la hea pai o ilo be ki whamiri ko nei New Zealand na o mai o mai apito o nau ako iau he tau whatongi au whai he whare ale atonga Malo apito, piveni mahino apito e whatala no ke whai whawhewhia whanonga atu ki
ki he ngā unu ngā ue koe nā whai I tangata whitu, tato whitu he vai inu mono puhi mahi misi ni vai ko perepela a whitu, ka te whakauta atu ke ki whana wako koe na amanaki, ke nā winu I he vai koe ni pia moe whahinga mahamahaki e lawa o mahona o whanki sino ai, ka ku ngā unu pe ki mua ngā ue hange ku ke whamatala, ko ngā ue ku whai o ku process pe ki he taha kotoa pe ka koe ki whakawhalala pe ki he kaupopou ko ke te koe. Ka ku mahalo koe. Ke hala ia solo. Ka pāke ta whakataipe a wharearea ki he ngai futange vai. Koe vai u hau me wharearea pere pela ta tau pehepe. Meo maui ngai ke tau hanga whakamaa mata vai. Ke whai tonu, ke whai mooni, nau komiti ke ngāwe. Ma nau poto, mea awhange o tuaga nau tolo mai komiti ke ngāwe. O koe koe unga ke lerea nau toka, koe koe lerea ka. Maulo mo alahe a ke e nau tala noa mai he mawhai kau minista ma mea mo whinga koe ke vete ai whakakaukau ke malu I mau tolu. Ka mau whakaukau ke malu I ka kaipa mai whanua. He koe amanaki ia pa mo mea nei whinangaro ka tupo uaki. He koe lao, koe mea koe nei loto ki ai koe ia nei hoko koe lao. Mea nei tutuni koe mea nei whai. Kana neo sawa mahino mai e ia. Koe whaunga ia whakapouri, koe whaunga ia wāta. Ka koe ahon koe whaunga whaoe ne mama, o ko mai lao mai ko nistu tone, ke whakahoko e kupure whakatatau, ke mea tohi he lao mai ko nistu tone. Ke ua te whiriwhiri mana ko hoko, ke ua te uwhihia beha tahapa whai agi whai tutoni, ke ua te usaia beha tahapa whai tutoni, kai whakatatau ke lao. Pana kurea lai solo na hiki hou reo ke hou hiki o pia. Koe ahoni, mo mai mo dol ke whakalau e whakapouri, mo nofo he wāo tahe fukoa mama. Ake whainga whaulao koni, e ngofua ke minista, ke ne hanga o whoaki halaiseni, ke hakau taha muri unau kore mai hanau laiseni tautai. Koe whaulao e ke whakalau, ai whai e loto e minista. Ka hau ha waka muri o mono hafu, sila hono kato whoaki. Ka pai ha waka muri koe ke mono sila kai ke whoaki. Ko mamani ko nau o natula ia. Kei lava tahe tala mai e lava pia nevikeiti a kenja natula. Hala ia. Ai ko kuinga tauhanga whakotuu hakurai tiuria pe to'o e mawhai me minista kai hanga he ngahi uri koia mingo ia pe ko extended ko ia o whoaki laiseni. Mea vei minista ko ne mau be ngahi mea gono miti he kautaha ko ne saini ai. Kai ki te aia ke toki o atu hasila he ne cultivate ia ka ha e whaawhai ka kai whanua. Aria. Gai, ku whamawhana bifo ke e whakatala noa, tau tala noa ngā isi ku hoko. Bahange ko lau ku ngai mea penia ku hoko pe whare area, ku whanongo pe ka kai ai. Ka ku whamaloa piveni he mao whainga maari, lawa ke whawhata noa ka te koe mo mai ho wakai. I he polokalama koe ni FATUFONUA. Whokata toksio he wika hau. O wat pimen. Malo solo o wat. Yeah. Whamaloa te motole kainga. I he lama ke muna fo I mai tau polokalama. FATUFONUA fo au ki he weekend. Lava whai whakatala noa ki a piveni piukala. Whafofonga whare area tonga ta fitu. I he anga e ne wakai. Ki he ngahi isi koe na lava ke ma tala noa ki a ahoni. E whataonge pe o ku ongolere na e ongolere atu ngahi I whatala noa koe ni pe he whoki ki he whakaukau koe ia ku o mai e piveni I he polokalama koe ni koe pe ai ni he kuna u kore mai ka te au koe haimea koe ki u whakahu mai ai hataha I he FATUFONUA fo au ke na tala noa mo piveni koe u polokalama koe ni ko whakahoko sponsor he ka sponsor ke whakahoko atu nai whate fito pe ia ke o mai ai opinion ai taha ko ia hange ko peko hai gune whai polokalama. O ku tali le rei pe ia e polokalamani ka pau ia taha ke loto ke o mai ha taha ke whai ha tipeiti ko ngā e awele waka polokalama tipeiti pe ia o kai ka polokalama whakamama ia pe o mai hanga opinion
ai taha koe hango piveni I whatufonua he kai ke o mai ia o whai he whatufonua fo au e abe pe ia o whahoko koe polokalama debate ka aku ata pe hakau sponsor ke mo totongi mahani I pe mo o mai ai hingoa ni I ko ia o kuna loto ke whahoko hanau debate ke lava whahoko me heni pea oku o whewhia pea o ke whahoko ai debate ko ia ki helele I taha te lava ke whahoko aki o ka pau hani I o mo whea tālanga I hawhainga isiu ka koe hinga ka koe tuunga koe ngai polokalama ku o si sponsor pe ngai polokalama ko toa pe ke hau ai taha koe une whai polokalama ko ia o mai a ene whakaukau ene opinion ko ana o whatatau ke ngai isiu ko whai ke atala noa ko ngahi o gai poke a website mana tui ko ngahi polokalama ku o ko whenga mau pe ke ua e atu e ku mea ko whakaukau ki ai ka o atu e mea ko opinion e taha ko kuma interview o mai ko whaiwhi polokalama o ko ai pe mo ni ihia ko o ku whawhi I pe ke o mai ke interview ai ko kamata ke os ko interview pe ia whehu I pe me kamata ke os ko ngā he o ku kakite ha mea ke hea whai polokalama ko interview pe ai o ki ke he natula ia o nā me hen aia koe konga ia ko loto ke whakahoko atu o ku atape ki haka sponsor ke mo tokoni mai e hono sponsor ngai polokalama ko whahoko atu ke hoko atu ai ngai polokalama ko ia koe mea taha tokoni I he ngai polokalama ko mo whahoko atu me Vipon Media koe live stream ko mo whahoko ai ka pau o ku iai ha o live stream ke hulu ha o whainga kātoanga pe ko ha pe o whainga birthday pe koe whakaosi ako pe koe putu pe koe ha whainga me te kilawa o whetu taki mai I he noa uataha ua noa nima noa ono noa fitu noa uataha ua noa nima noa ono noa fitu whetu taki mai ke teo te ma ola turewa whaitai ai event ko ia live whaitai pe koe ki totongi koe o koe ke ma fu totongi ma mawha madore umea ko ia ka koe ki totongi ko ia o kutokoni ia ki he time koe ki hana build up koe o tau ngahi polokalama koe o atu pe me heni aia koe tuu fukia e ta whaaki ko ia ka kunga o kui kai ke whakangatangata ha polokalama ia te atu o ta tawai bea pe koe ha o whahinga tui whapolitikare koe pe koe kia ha o tui whapolitikare pe koe whe ai whahinga mea ku ke tuu me ai o ku ikai pe ke whakangatangata polokalama e koe ni pe koe ke ai qualification ke pehe ke toki ha o peo polokalama ka kaina mo Osme University o kai pe ke ai pehe polokalama o ku mau whenga me he Vipon Media ke whakaongo atu ha le o pe me he tai iloa o au ki hataha ki a kaupala ofisa o mau fia ke o atu ai ngahi polokalama ko ia be koe ko ngai aku lot peke ko family more at kating modol ka pau o ku tono no ai taimi ku whahoko to whatongia ka ke lava ma opo ngai polokalama ma fiteu whenga be ke whaile le taha e ngai polokalama ka hoko mai koe isi ufogia ko na mahu inga iai I no silani ko tau whanau ko tori ka pana mo whatonga ina e osipe ai hoko ko tawhia na ko atu mau pe ai ngahi I ongo ki ai. Pa mo whatonga I whaka koe mo website. Ko website na lakamata website ia e polokalama whaike eke peheni. Ai a koe tap.viponmedia.co.nz tap.viponmedia.co.nz Koe website ia o ku lahia e o atu ai me o koe o kuai whainga maari e ke o atu ai mea ko whakaukau ki ai, pe mga hiongongo koko o ku lawa ke umau, mo whainga maari ke o atu. Ai te lava pe o lau he nga hiongongo ko ia, pe me he website. Ai nika koe ai o ku lava ke o atu. Kake, whamalola hi foki ki he tau kau sponsor. Ka koe uhinga e whandala no atu ki he tau kau sponsor, o ku kei atape e ngai polokalama, te ke lava pe o toko ni mai, ke sponsor ka pau ke loto ki ai pe tu taki mai pe
te mautari le leibe ke ngawe aki ho sponsor I he taimi ko ia o ku ke whetu taki mai ai. Ko o ko loto ke whamalo ia wha o seatu e tau kau sponsor tu mau. Ai au kunau sponsor e tau ngai POLOKALAMA. Tata whito ke South Pacific Loans. Whatonga iangi ko e kau taha ko ni. Ku os ilau I tau he dai nimi. E nau tokoni mai ko ia. Ke o atu ngai POLOKALAMA ko ia. Pea mi heni. Stalek tu pou. Pehe foki ki he kau ngau e ko ia. Ai South Pacific Loans. Appreciate tokoni ko toa beku mo whai. I hono sponsor ko e tau POLOKALAMA. Ko e tau ageni hono tolu mahalo manatui. O whanonga atuai pe kulaka he tau e tolu. Hono sponsor e Stalek tu pou. Pe mo South Pacific Loans. Kagetea ha finance to e whaingo fuangi ho whea mo no ai pe mo whea mau se niti. I hao whainga ta ia. Kako e South Pacific Loans. Te ke lava pe kapau ke no foi o kalanini. Wai hana ofisi o tu I Manuel Ngatoni. Pe wai hana ofisi I he Cavendish Drive I Manukau. Fika whaingo fuaina. Fika whakamo ui whatala noa ke Stalek tu pou. Noa walu ngeau, walu. Hiva walu. Tā peke fika koe nā. Tēnau doktorat pina dolu. Ai mea ko hote telefoni pe koe ki ai. Hange pe os. Whatama Staleki. Ko ndatangi peka telefoni os me pese te hiva noa hau noa ko etaria. Pe walu. Ai peke walu noa. Pese te walu noa hau noa ko etari. Ai aku ki toenga ko pese te wano. Ai to whakakato ia. E Stalek tu pou. Pe manau kau ngau e ko e South Pacific Loans. I Manukau. Ko e tau taha wharekai ko e seafood I Heaven's Kitchen o ki kake ngalo ai kau taha ko ni I e lawa o whamanatu atu ke te mautolu ngahi fie mau mea tokoni mo I lelei mea kai tahi soifo pe ko e kene asset ko na o na ki whakalaka me I Heaven's Kitchen e fika fitu taha F on Portage Road I o taha ku pe telefoni noa woua taha wafitu Waluono, hivaono, wharekai eni o matu atonga, whinau mosilia, te ke lava o telefoni ka te ngā doho, iha whainga taimi pe. Po uri unau dok tāpuni ngā dole he hongo fulu pa whia I he po uri. Whainga maari ho taimi ke alatu o mau mea tokoni ai. I he Heaven Kitchen, I Otahuhu. Koe wharekoloa wala, Page Fetching Store, Oku keitu mo lau I loto. Nuk alof hanga tu ki tau mo pea building. Ko nau telefoni e na wafitu. Tolu ni maano. Wha hinga wala pe te ke lawa o ota ia. Pe mi he Page Fishing Store I loto. Nuk alof ha u kapau ku ke ota ha wala mari. Te nau lawa o ota tu e wala ko ia. Ko koloa beke fua ho sai siki tonu. Pe ke fetu daki. I he telefoni I wafitu. Tolu ni maano. Amnaki ke whafolawa tu e na uta ko ia. Ki he teu ko ia o e ngahi aho ko ni mai whanau e ki whakame me hafua. La, au pito ai wala ki he longa I whanau o ku amanaki ke whaheka atu e he Page Fishing I he mahalabeko wika hau ki tonga e ki ke au atu ki ai ki ke lawa tori mo whiri ai. Ko tui koe kotoa e tau ngahi POLOKALAMA ki au ni ko ai bema ngahi kautaha ke ko loto ke whamalo ia ki nau tolu hangai koe whawhango saione o ku whamalo lahi ka te kinau tolu e no sponsor e tau ngahi POLOKALAMA kotoa pe me he tau ki he tau o kunau kei tu upe ai whamalo foki ke potu ngau e ko ia Ministry of Trade and Economic Development whamalo ka te kinau tolu i he POLOKALAMA whamahina kunau whahoko pe mo Vipon Media o sponsor pe ia I he potu ngau e whatau aki pe mo e whakalakalaka wha ekonomika ngai tokoni ko toa pe kuna whahoko pe ke he POLOKALAMA ko ia o ku whao atu miheni ai tufunga whanua alo au tala noa wha politikare moi ngahi POLOKALAMA ke he pe o ku whao atu miheni o ku whamalo lahi atu ke te modolo I he tokoni ko toa pe amanaki ke whahoko atu tala POLOKALAMA tala noa ako mo politikare pe mo Professor Enoch Huakau I hoko ai ua. Hoko ai ono ai fiafi o ku amanaki ke whai ai whakatala noa pe mo CEO ko ia ai potunga ai mia toke tā
fotofisi iahi pe me i tonga eiki o whekau aki pe mo e kau ngā au e koe ni tori fo ia kau o ku nau whainga tā ia i he ocean ko ia tā whea o ngai whetu o ku nau ngau ia i Nusilani mana ki ke whawhatara noa ki ai ko ha ai wakai pe me tutu uni pe me pure anga ke tau whanau tori fo ia kau ko di kage mo mea tau toki whelongo aki i he hoko ai ua.